Jern khat hak jinglet jingo ya ka Mawphanlur hasentai ulu maltat raisian layok ban ya Kren ya siken hun gitoris ne ginang wan kai suari kiba nagatany Dubri Assam kaba penkendit kalong bagi ne gitoris kiba gilong kiba sna bha bat kidanang bha ban Kren Khasi tek bat Swiak kila pen pawai ging sneu tenat kiba bangai ban sa hak tege jaka Nabar bagi sneu baga mariang gakan oi nalor bagi sneu singan bha kini ki bawan kai kinang bahaban Kren Khasi Nabar ba kisa hasilong hakapon mensua hakaba kupa jengki ulong ofisa utrai hakaleng gejala mekraya kirapan pau ba kajing internet kemarin galapan ketik yaki da kajing kemen Nabar ba sipang lawan lo sipang lawan kasngi bat kajing syai bat kale air ke bas bang naula kajing pa kasru jengki sim kido utra jeng kate jika jengok ka ba boni lengkhoi ula ong ba kumbalong menta ki breu ga kamtip ya ka Mawphanlur ba ki sedang ban wan tuit kat ba nang mi ki sngi ba ki breu ga ajuan poi degi pau kali man ka sngi ba ki kambun ba ha sngi syuti ula ong ba ka jingdon jeng kate jika jengok kai kala ru ban aikam gumba khasan hado art phungut e gi trai snong kidon sakiwe pat ki ba yo jimentoi de ka bu dukan ulang baka sinong ru kayo yo jing mentoy na jing don kani ke jaka jingok kai hakaba kayo 10% na ka bayrung ni so bha ka scenery ka biang bha so beautiful kanta kani ka wa kani ki mau ki hills tabre kini ki fog bawan gumni de itana bhate squad ban sang ni too natural ka jaka nakado ko tang isutna phang kalong peaceful kalong very peaceful te angni na sa anyo sngi ru sutana di tambang im non por ni hable phai no te ngin ong gi para log jong i ba kenwan hangni ngin encourage ki brewan wanang ni ngilasim dur hangni ngilasim dur ngin sa pha ka WhatsApp nginong le yang tu itanan pa kajaka ka jingbam ke ge ru ko ba khoj tangka tu kate linti ban te kalong ishar khega to te shat te to kato tharai government has taken up ban kalong ko slide ka kali jungi ru kalong sliding bi te kato kindala shna pare kan sabha linti tangba ma pingi expect mengala government kinshim steps properly ban pin ayu ya kan boost ya ka tourism ni kan ya bha jaga wabiang bha kan galinti hang ni mangiyat mangidu si itanan bha kabar red kabar biang bha shatu chai bengi du ka khoj ka biang bha and safety the important kalong most important safe ba kan ni jaga ngim non gen kajing tre men kinwan kum to kinwan to ke bagan jaga kana singa la shali gilen kubu kinang man Kren Khasi pya itu gila kha nganga kha mosundram kani ka kha Shillong kani do Shillong ni ipajongi long engineer ha meghaloi ile keleng ibu ingi ha Shillong te ngi pule hang to school ha college ile ya mosundram Mawphanlur, Mairang, Longstain, Jakrem, ngila, boy baru kau jaga. Tangkan ni kerja kanggil kemuan. Tarai kan ni kerja kampat. Oh, tarai kampat kan. Te mentang ikan mau ipaken, ipa je elam yang isya ngili musundram ngisa antu lai sa. Penusla ngila sa keleng ngila. Anu dauking la poy. Te mentang ikan mau ipangi yang ni kata ipa inda im kata ngila wan nam ipa not sure. Snong try pisi anai. Snong try jupi nai. Dubri. Ayu, gila thai dia katoka ayu. Assam type, Shillong type. It attracts us. Kani lai sau malat gitu. Mungkin gila thai kalau ngomong matchbox kalau too much artificial. Pakani kadang touch of nature. Nakara kata hisutna. Kalau touch of natural beauty is really appreciable. Kabai tanah ba, especially kan ka folk kawan kale ka khod biang kawan kami biang kasngi. It's really beautiful. We enjoy every moment. Every moment we are enjoying here. Thank you so much. In the one. But city lawan. Kendo yang anri ngani tui pis panga jing stang jo nika sinong Mawphanlur jungi
namanta kan ka tur sport ba ni menta ni stang ng kong of Nabar jakhalai ni pli ya katang membalai tili ki kamera edin kata ni pli nak jingarap jong sokar limbaga di steel face bar corporation department nang ni nawes kasil bat steady tingin poi perkat kita jing stang ni muduri manega snong hatu ki por ar jakhalai kat saw watang kasuro kondon ki gas hadin ngla pli ni ki turis wan jokai ki ada kejalan nomor kesah dong ni kemasan kilometer gumta tadi kita lapli ila don ke jinge penlong ki festival baret nak lega blok bat kumju nak lega district DC atau pon office DC bat kumju hadin nak lega Meghalaya Rural Tourism Federation cooperative society limited kepada ka board of director jongkan ka ki society jungi bangi de ki primary cooperative society kalau rap ni ban promote show nak baik jinge rap limbaga scheme nak sarkar ban pelong festival hawar khatsan hadin kata ke jing roach jong kitore sangne kamtam ki lokal jungi bri trajla kala pelong ni ke jaka kum ko wei ke jaka kabala kring saya ka khamat ni ke jimut perkhat jong ki samla ki rangpa ki long mi ter khatsan kan re kan nyo ter kala wan ni ka ka jing roach kitore ki no picnic kalong ba lacher kai te to ko por ka sarkar kala phai khamat jing ne bat kalau ais kini ki jaka sa kini bi imta kini ki bakam bah nit nagaling touristic sim department imar arja khan ni kat pra lai kini bat hadin balai kini la pli ki ni mar arja po tikile ya ki tourist kile yo jaka sa kala pelong padi kinong man sa nabar jala ban ro chame tu khat ni kat pra ter rei simenta par kene jing ro jong kini ki lokal jongi kum kinong wan picnic lesingi ong batu ke porngi sim ke bayi rumah niru sipo tengka kalalong kalakta bahaya ke jing itna kamtam ya khoj suba ke buram makor ke tin telit mo ke jing hala ke jing syat ke jing kiu ko ka thani ke pan le perkhat isong perkhat bat kirurong ba na chnong kinong ajing mod na ke ofisari yong ba ini ban kentiu no ini kam so ini ke kam ka bayi rum na ka sipo ja ka sispa katang istan malor jar khandai apo ban sim no cispa ban hadir ni sim cispa bun ba kichnong kamdam ni sinong marjan ni kwa ban ka chini kinyum kyong balai bisim madu kan ne ka bairung ro cispa ngila kwa ban wan ringila kendu jinge phala ran balan tun re ngom nan pha ne ku bor kichnong marjan bala dang ngimle kunni kan ne kichnong jungi sodong jo ne kichnong na jat jungi ni pung bangi i don kichnong ki baring bam di de ki potli kuma so potli chitrong jen lo di ngin perkhat ka wei gasur da ka wei kon perkhat banong ba ngin kenti ka bairung khana kan hier no ne ka rekomen bam khana piknik kum tu kemur kini kita long le sikin jen la long kum sirpi kin jabo kum ta ter mono suban dium kene la di sibenta ban ya daban ha ka jo porro ka ta jingin tem ye ka sipun ka kan ne ka piknik ka hier no ka ki pat kini ki tourist banabar banwan sa jene ka jewat jaka sa do ini sini kolom pacur bang ne ndap jakasu masuang mutoy snong nong dit mo ka to jpa ka ba piu nong kemba khatsan hadu arphong di kibala trebe yang ni kam turis man Khasi do samla lana start contation nang pat bom nang mom start ro ki pen ko ying kum ta ter ki bun ki kam te plus ka we ji mutoy jong snong ka don ni kalong naman tak te ki interview ba spa tang ka sikle ka snong yo 4% ki try jaka ki don angut langut bat cooperative society ye share lang irta de percentage ji mi te bat ki kam bat ne po snong kam tam kum no ban bha ban pi tanat ban yat ban kam tam ai ka service mo iki turis bon ne ni pe lang na tu ki snong ki try jaka ka cooperative society ko ngi tre lang Biru lese kita ki bon nong wan jong kai ki jingi kem jimpet ke hale ki dal ki pung lai teli sau teli ba kan ga wi jong par ba snong machan tene apong ju dok khabun ba ni kita sau ba yong khaba ki ne ko ke ndai ngin sha kwai na mangi kwa ba ki turis ba ki kwa yi dok kha ki na jimbam dok kha ki mi kin pikai kin sem itu kata sha ni kwa ke ngi don ni ga ni kapung ni rum le yai ki kiling puting ni kayaking ki boat padal boat ba ki kayak ti ni kayak ni nam sha yi turis ni ki nok song ling ba kin chu song buntu yai ni ki life jacket kyong plus ki ngian tai ki maham ki ba kin
lek rumah mar la jia man Swiak la kham slam la don we pu shong ling tu hab ne la ngam jalop ayap jalop la kham slam ta ngen re ki pot ni ki yo ha ka dor san pot kan Khasi marwe por sapo san minit kuntunya kita jila kai